Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay, Weden Salvador. Ang programang ini atod sa Indo ni Punong Barangay, Eduardo Di Maiwang, kan Perpetual Health, Iriga City. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Sabado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo! Smart
Dishwashing paste ko Smart to you. Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Kung binentahan kayo ng sabong pampaputi, pati budhi mo puputi, pabubudol ba kayo? May Ad Standards Council Code na dapat sundin ng lahat ng advertisers. Bawal ang ganitong exaggerated claims dahil ang deserve ng consumers yung totoo, hindi panloloko. Kung may proof na ang sabon mo nakapuputi ng budhi, go! Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. October is Breast Cancer Awareness Month. Make healthy lifestyle choices. Choose healthy food. Make exercise a daily habit. Always choose a biscuit-free lifestyle and practice breast self-examination. Be your own breast friend to reduce the risk of breast cancer. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa Indoys, my only drinks, my only fries, and only wings. Suskino! Indoys, enjoy sa Indoys, only wings. Enjoy sa Indoys. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang hindi nagkakaingatan.
Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Jusmar Hainal daw po sa Satuya Gabos, mga taga-barangay San Jose, Nabua. Sa maabot po na Oktubre 30, deita po paglingawan na isurat ulit sa balota, Kapitana Ninita Agnas Ulos Fortuna, para ipadagos ang serbisyong para sa tao asin serbisyong para sa progreso. Kaya mga taga San Jose, Nabua, isurat na po sa balota, Ninita Agnas Ulos Fortuna para Kapitana. Asenso, San Jose. 7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang Kagawaran ng Kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabua, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabua, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. DZK